हिन महफ़िल में हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब सुल्तानुल वाइज़ीन के दावत हुई। मां पाण दावत अर्ज़ रखी हुई। मां साईं जे मदरसे में वियो हुउसि। साईं जन पाण मौजूदु न हुया, साईं जा बिरादर हुया ऐं साईं जो फर्ज़ंद हुयो। उन्हनि खे मूं अर्ज़ु कयो, वरी साईं जन खे ख़त बि लिखी छॾियुमि साईं जे मदरसे में। पोइ साईं जन वरी क़बूल फरमाई दावत। पोइ वरी फ़ोन ते मुंहिंजी गुफ़्तगू थी, पाण फरमायो त मां ईंदुसि। अॼु बि साईं सां मुंहिंजो फ़ोन ते राब्तो थियो। साईं किथे वियल हुया उत्तर पासे जे जलसे तो हुतो मोटिया। पोइ फरमायूं त मां वञा थो क़िबला साईं पीर आगा इब्राहिम जान सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जो कल्ह इंतकाल थी वियो। अॼु उन्हनि जे जनाज़े मुबारक में पाण फरमायो शिरकत जे लाइ वञा थो, उतां थी वापसि ईंदुसि। ख़ुदा ॼाणे कहिड़ो सबबु थी पियो आहे। अल्लाह साईं जल शानू खेनि खे सिहत सलामत अता फरमाए। असांजे अहले सुन्नत जो नाज़ आहिनि, मुनाज़िरे अहले सुन्नत आहिनि। अल्लाह ताला जल शानू उन्हनि खे सिहत अता फरमाए, उन्हनि जो सायो अहले सुन्नत ते क़ाइम ऐं दाइम रखे। ऐं आख़िर में हिकु दफ़ो अलहम्द 11 दफ़ा कुल अल्लाह शरीफ़ पढ़ो त हज़रत क़िबला आगा मोहम्मद इब्राहिम जान सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जे रूह पाक खे ईसाले सवाब कयूं, जिन जो ताज़ी कल रहलत फरमाई अथनि। असांजा सरमाए अहले सुन्नत हुई। ऐं साईं आलिम हुजण सां गॾु, सरहंदी खानवादे जे चिश्मो चिराग हुजण सां गॾु वॾी दीन जी जाखोड़ कयूं, सॼी ज़िंदगी पंहिंजी इस्लाम जे लाइ अर्पे छॾियूं। अल्लाह ताला जल शानू खेनि खे उनजो बहितर बदल अता फरमाए। अल्लाह ताला जल शानू जे मज़ार ते लख रहमतूं वसाए। ऐं असांखे इन ॻाल्हि जे लाइ तमामु दिलि खे सदमो पहुतो आहे ऐं ॾुख रसियो आहे। अल्लाह ताला जल शानू को दुआ घुरूं था, रब संदन जे औलाद में बरकतूं ऐं रहमतूं अता फरमाए। संदन खानकाह रब क़यामत ताईं आबाद रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يئز من عاديت ولا يذل من واليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. یا اللہ ہن ساری جماعت تے راضی تھی. یا اللہ سانجے گناہوں کے معاف فرما، سانجو خطاؤں درگزر فرما، پانجی محبت پانجو عشق عطا فرما. کریم رب تو سانجا ہتھڑا خالی نہ موٹا، تو کہ تجھے مدینے والے محبوب جو واسطے تھا، مدینے والے سونے دلبر محمد کریم جے صدقے مجھا مولا محبوب جے اہل بیت نظامن جے صدقے، صحابہ کرامن جے صدقے، مولا حضور جے امت جے جمیع اولیاء کرام جے صدقے، صاحب عرص صاحب مزار جے صدقے مجھا کریم رب سجا تھڑا خالی نہ موٹا. بیمارن کے شفا دے، درد منن جا درد دور کر، سائلن جا سوال پورا کر، مشکل زدن جو مشکلاتوں حل کر. کریم رب وہ کم کرا جن میں تو راضی، تجھے حبیب راضی. یا اللہ اساں کے نفس جی شر شرارتن کھا بچا، نفس امارے جے ذلتن رسوائن کھا بچا، ہوائے نفس کھا بچا،
ذلت نفس کھا بچا کریم رب وہ کم کرا جنہیں مدینے وارو میر غازی ہوجے وات وٹھا جن رستے جی پچھاڑی تنجی رضا جنت جا باغ ہیں انہیں رستے کھا بچا جن رستے جی پچھاڑی تنجو ڈمر جہنم جو بائیوں اے مجھا کریم رب سنجا چھڑا خالی نہ موٹا اساں جے ملک پاکستان جی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرن کا ہے نا ملک جی محافظت فرما اساں جی حکمرانن جو اصلاح فرما کریم رب اساں جے محبوب جی ساری امت راضی تھی کشمیر جی مسلمانن جی مدد کر عراق جے مسلمانن جی مدد کر بوسینا چیچینا افغانستان جی مسلمانن جی مدد کر اے مجھا کریم رب محبوب جا امتی جتے بھی تکلیف نہ جو تکلیفوں لا سرکار جا امتی جے کی فوت کیا انہوں جے قبرن میں نور سرور داخل کر انہوں جے قبرن کے جنت جو باغی جو بنا انہوں جے قبرن کے جنت جو گلو گلزار بنا اے مجھا مالک کریم ہنما فرج حاضرن غائبن صغیرن کبیرن تے راضی تھی یا اللہ ہنم ماتلی جے شہر کے پنجر رحمتوں نازل کر ماتلی جے رزقن روزینن میں اناجن میں میواتن میں برکتوں وج یا اللہ ہنم محفل میں جے کی حاضر ہیں انہن سبنی جے گوٹھن شہرن وستن واہنن تے رحمتوں برکتوں نازل کر حضور جا امتی جتے رہن تھا انہن سبنی گوٹھن شہرن تے رحمتوں برکتوں نازل سائیں صدائیں کریم تھے سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریم یا اللہ سانج متوں مہر جانی وسا رحمت جو برساتوں وسا یا اللہ سانجے پانی کے وری روانی عطا کر سانجے سندھو کے بھرپور کر یا اللہ سانجے سندھو تے جے کی دھاڑا تھا لگن تو محافظت کر یا اللہ سانجے سندھو کے صدائیں وہندڑ شاد آباد رکھ یا اللہ سانجے وطن عزیز کے شاد آباد رکھ اے مجھا کریم رب حضور جے سبنی غلامن تے راضی تھی یا رسول اللہ چون وارن جے متھا رحمتوں برکتوں نازل کر یا اللہ گستاخن بے ادبن کا بچا انجھے حبیب جے درجی غلامی نصیب کر اساں سبنی کے مدینے دی حاضری نصیب کر سونے سردار جے گنبد خضرا جے درجی حاضری نصیب کر اے مجھا کریم رب اسیں سب تجھے در تے نیڑ تھی آیا ہوں ہن ولی با کمال جے عرس مبارک میں شریک تھیا ہوں ان صاحب مزار جے عزت جو واسطو تھی یا مولا سجا تڑا خالی نہ مٹھا ان محفل میں جے کی بسائلن تن سبنی جا سوال پورا کر تن سبنی جے من جو جائز مرادوں پورے کر تن سبنی کے شاد آباد رکھ یا اللہ سنگی ڈگی عمر کھا بچا پرائی محتاجی کھا بچا غیر جگہ ہتھ لمبے کرنا کھا بچا پنجے خزانے میں کشاد و رزق عطا کر جنجے روزگار میں تنگی ان جی تنگی دور کر جے بیمار ان کے شفاؤں رحمتوں برکتوں عطا کر جنجے متھا کوڑا کیس ان جا کیس فتح فرما یا اللہ جنجے متھا مشکلاتوں ان جو مشکلاتوں حل کر اے مجھاری جماعت کے بختائی نصیب وارو کر جنن سبنی جو عزت میں مال میں دین میں برکتوں عطا کر کریم رب رات جو بے گاہ وقتا اسی سب تجھے درک منگتا بن جی آیا ہے یا اللہ تجھے واج دعا تمہیں بھائی رات میں مجھا مولا آدھی رات کا پتو دعاوں قبول کر دے تو پنجھ مانن جو آزویں پجاؤں ورنائیں دوں داہوں اگھائیں دوں یہ مجھا مولا ہی عظیم اجتماعی صغیر کبیر ہی پوڑا ہی جوان ہی نیانیوں ہی عورتوں سب تمہیں در کے منگتا بن جی امید جا ہتھڑا کھڑی آیا
سانجا ہتھڑا خالی نہ موٹا اساں کے پنجی رحمت واسعہ ما خالی نہ ورا تو کے واسطہ تجھے الوہیت ربوبیت جو تو کے واسطہ تجھے وحدانیت سمدیت جو تجھے اسماء الحسنہ جس صدقے تجھے صفات اولیاء جس صدقے مولا تو کے واسطہ تجھے اسم اعظم جو جے اسم اعظم جو صدقے تو کو جاشے گھری ویندی تو ڈیندو جیسے کو پناہ گھری ویندی تو پناہ ڈیندو انہیں تجھے مخفی اسم اعظم جو تو کے واسطے سمجھوں تجھے اسم اعظم جو صدقے اج ہن اجتماع کی تقدیر کے تبدیل کر اج سنجے مقدر کے تبدیل کر اج سن ساری جماعت کے مقدر کے تبدیل تجھے جو کیڑی دیرا تجھے خزانے میں کیڑی کمیاں مولا کریم اسی منگتا اسی پینی اسی سائل اسی بھکاری بنجی تجھے در تے آیا ہوں تو کہ وحدہ لا شریک منی دے تجھی وحدانیت ایمان آنی دے تجھی سخاوت دا پڑھا بدن دے اسی سب پینو بنجی خالی جھولیوں جھلی وچھو اساں خالی جھولیوں بھرے دے انجا مولا دین دنیا جو خیرات عطا کر دنیا میں پرائی محتاجی کھا بچا ڈگھے بیماریوں کھا بچا برے موت کھا بچا موت کی سکرات والی سختی کھا بچا قبر کے عذاب کھا بچا قیامت کے پچھانے کھا بچا جہنم کے عذاب کھا بچا جنت جا باغیچہ نصیب کر پانجی رضا عطا کر پانجی محبت معرفت عطا کر پانجی حبیب دے عشق عطا کر سونے سردار دے سنت شریعت علم دی توفیق عطا کر یا اللہ ہن محفل میں جے کی بے نماز ان کی نمازی کر جے کی طالب ان کے صالح کر جے کی بد عمل ان کے نیک اعمال بنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا قلبا خاشعا توبة نصوحا توبة قبل الموت راحة عند الموت رحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين 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 نستغيث برحمتك